пеш аз он ки оғоз кунем биёед ман ба шумо гӯям ки шабакаи иҷтимоӣ чист. бале ба мисли ютубу инстаграму тикток нигоҳ кунед чӣ тавр ютуб маблағ кор мекунад, чӣ тавр ютуберҳо маблағ кор мекунанд, чӣ тавр блогерон маблағ кор мекунанд ба гирифтани вақти ту ва таваҷҷӯҳу диққати ту. ҳамин не як чизе ки ту дар ин ҳаёт тамоман баргардонда наметавонӣ ин вақти ту аст ва ту вақти худро ба онҳо пардохт карда истодаӣ. вақти худ ва таваҷҷӯҳи худро. ютуб ройгон аст беҳтарин, инстаграм ройгон аст олиҷаноб, аммо ту вақти азизи худро ба онҳо хариду фурӯш карда истодаӣ. бале як рӯз не як рӯз ҳама мемиранд. ҳамин хел не агар ки ту миллион дар бонк дошта бошӣ вале дилат аз кор монад чӣ? ба вақти худ ту метавонӣ маблағ кор кунӣ, ба вақти худ ту метавонӣ ба модарат занг занӣ, ба вақти худ ту метавонӣ сайёҳат кунӣ. на ин ки рӯзто бегаҳ дар вақти худро дар рӯи экранҳо гузаронӣ ва расмҳои дигар одаморо тамошо кунӣ. акнун ба ман бигӯй шабакаҳои иҷтимоӣ ба ту чӣ медиҳанд? бале шахсан ба худи ту чӣ медиҳанд шабакаҳои иҷтимоӣ? тамошо кардани суратҳои дигарҳо ба ту чӣ медиҳанд? бале таҷриба ҷои кор метиҳанд, таҷриба метиҳанд, ҳунар ё ин ки маблағ. бале яъне ин саволҳоро кани ҷавоб де. бале албатта ки ту эҷодкор бошӣ ё ки машҳур бошӣ ё ки сароянда бошӣ ягон ҷои бадӣ надорад. ман ба ту суҳбат накардаистам, танҳо ба шахсҳои ман суҳбат кардастам ки аз ин шабакаҳои иҷтимоӣ ягон маблағи даромад меоранд ё ин ки не. танҳо аз созандаҳо, аз эҷодкорро ин беҳтарин кор аст барои роҳи даромадшон ин аст. аммо барои ту чӣ? ту тамошобинандаи ку ба ту чӣ фоида мерасад? ягон боре ҳам ба худат савол додаӣ ки чаро инстаграму вотсапу ютубу тиктоку шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз қисми бузурги ҳаёти ту ҳастанд ва оё онҳо ба ту ягон фоидае меоранд ё ин ки не? ё ҷаҳони онлайн, ташаккур ки ба ин видео зер кардед ва ин видеоро низ тамошо карда истодаед. кадоме ки бори аввал манро дар экранҳои худ мебинад, номи ман Ризо. ин охирон сол аст ки ман донишҷӯ ҳастам. дар донишгоҳи бонкии ҷумҳурии Лаҳистон ҳамчун веб барномасоз таҳсил мекунам ва дар як аз ширкатҳо низ ҳамчун барномасоз кор мекунам. дар ин канал ман суҳбат мекунам дар бораи аз ҳама мавзӯи муҳим барои худ, ин ҳаёти худ ва албатта ки видеоҳо низ мешаванд дар бораи мавзӯъҳо ба мисли таҳсили омӯзиш, сайёҳату саргузашт ва албатта ки техникаву технология. агар ки ба ту ин гуна мавзӯъҳо писанд бошад, пас метавонӣ ки бо ман ҳамроҳ шавӣ дар ин канал. имрӯз ман дар бораи он суҳбат мекунам ки чаро ман шабакаҳои иҷтимоиро нобуд ва он ки ба гуфти рӯзҳо удалит кардам ва албатта ки нақшаи баргашт ҳам надорам. ин маъноиро надорад ки шумо бояд нобуд кунед. ин танҳо яъне ман чаро нобуд кардам. пеш аз нобуд кардани шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи онҳо бисёр ман омӯхтам ва дар рӯи варақам навистам ки хубиҳо ва бадиҳои онҳоро ва ба хулосӣ омадам ки бадиҳое ки шабакаҳои иҷтимоӣ барои зиндагии маро меоранд вазинтар аст назар ба хубиҳош. ба ҳаррои ҳамон ман шабакаҳои иҷтимоиро нобуд кардам. имрӯз ман ба шумо 6 сабаберо мегӯям ки чаро ман шабакаҳои иҷтимоиро нобуд кардам. бале вай хеле несандаҷа. пеш аз оғоз кардан биёед каме дар бораи таърих суҳбат кунем. хелас таърих. ман бори аввал дар шабакаҳои иҷтимоӣ соли 2013 дар синни 12-солагӣ пайваст шудам ва аввалин шабакаи иҷтимоие ки ман истифода мебурдам ин одноклассники ном дошт. бале легендарни одноклассники. соли 2012 ва 2016 бошад ба инстаграм пайваст шудам, 2017 бошад ба фейсбуку вотсап, 2019 бошад ба тикток ва дар соли 2020 ки яке аз солҳои душвортарини дар ҳаёти ман аст, чунки дар ин сол на танҳо дар ҳаёти ман, дар ҳаёти бисёри одамҳо, чунки дар ин сол COVID-19 омад ва ҳамаро дар хона шинонд ва ягона ҷое ки чизҳои олӣ рӯй медод ин ҷаҳони онлайн буд ва бале 4 соат то 6 соат ҳар рӯз вақти худро ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузарондам, чунки дигар ягон кор дига надошти. рӯз то бега дар хона месодӣ ва бале рӯз то бега дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли ютубу инстаграму тиктоку дигар ва бале дар ана ҳамон вақт вобаста шуда будам. вобастагӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ ки ва ё 15 сонияга ҳастанд ва 15 сонияе ки ту як видеоро тамошо мекунӣ, бо дигари видеоро 15 сония бо ҳам варақ мезанӣ ва аллакай соата мебинӣ ки даҳшид 4-5 соати ҳаёти ту рафт. ва пасон ба хулоса омадам ки дар бораи шабакаҳои иҷтимоӣ омӯзам ва тақрибан 3 соли охир дар бораи онҳо ман меомӯхтам ва ба хулоса омадам ки дигар шабакаҳои иҷтимоиро истифода намебарам ва акнун биёед суҳбат кунем дар бораи 6 сабабе ки ман шабакаҳои иҷтимоиро
нобуд кардан ва аввалин сабаб ин маҳсулнокӣ аст. Маҳсулнокӣ ё ин ки ба забони русӣ продуктивни ё ки ба забони англисӣ productive. ва бале вақте ки шабакаҳои иҷтимоиро нобуд мекунӣ, аллакай вақт, чӣ хеле гуфтам, вақт бисёр дорӣ барои мисол зиндагии хита ва метавонӣ ки хоб кунӣ, метавонӣ ки бисёртар хоб кунӣ, метавонӣ ки таҳсил кунӣ, барое ки дигар шабакаҳои иҷтимоӣ истифода намебарӣ ку. Мисол Instagram да намедонӣ ки теда нависта, ки теда лайк монд, ки теда комент навист, ки теда подписатсия кард, ки теда reels равон кард. Бале, яъне аллакай вайҳо дигар дар телефони ту нестанд, чунки ту аллакай аккаунта саҳифата нобуд кардагӣ ку ва танҳо дигар диққат мекунӣ дар бораи таҳсилат. Агар барои мисол донишҷӯ бошӣ таҳсил мекунӣ, агар ки коргар бошӣ фақат дар бораи корат мешинӣ. Барои мисол одамое ҳастанд ки 4 соат кор мекунанд, баъд пасон мисол агар ки ягон ҷо кор кунӣ, агар бо меои ягона кор мекунӣ ки телефонта меқапӣ, кане бенависем ки мара дар фейсбук навис, ки мара лайк монд, ки мара подписатсия кард. тадқиқот аз ҷониби донишгоҳи Мериленд нишон дод ки одамоне ки фейсбукро истифода мебаранд ва одамоне ки фейсбукро истифода намебаранд, яъне коргарон 13%, яъне хубтар, маҳсулноктар ё ин ки продуктивнитар буданд назар ба одамое ки шабакаҳои иҷтимоиро истифода мебаранд. Яъне маъноиро дорад ки ту дигар ҳар рӯз дар фикри паёмакҳо нестӣ. фақат диққат мекунӣ, оха бача ту кор омадагӣ кор кун, таҳсил омадагӣ таҳсил кун, на ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ тагир истифода барӣ. Барои мисол агар қатъи дӯстод меравӣ, яъне дар замони мо 20 сол пеши хе набуд, 25 сол пеши хе набуд, барои мисол дӯстод ягон ҷо ошхонада меравӣ мешинӣ ва пасон ваё тра диданӣ омадагианд, аммо ваё мегиранд телефоншона бо ким кадом одами дигар қатъи навистаистанд. Ту ку мара диданӣ омадӣ, чӣ лозим қатъи дигарро суҳбат кардани ту? сабаби дуюм ин беҳтар кардани солимии равонӣ, яъне беҳтар кардани солимии равонӣ ё ки ба англисӣ меган mental health, меган ба забони тоҷикӣ беҳтар кардани солимии равонӣ. Касе пӯшида нест ки воситаи ахбори omma ё ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ба ҳар як шахсият ба саломатии рӯҳии онҳо таъсире расонад. Барои мисол чӣ? Барои мисол бисёри одамо шабакаҳои иҷтимоӣ мераванд ва худшонро ба дигарон муқоиса мекунанд ва бале пасон рӯҳан рӯҳафтода мешаванд, зиқ мешаванд. It's crazy bro. Чӣ қадar шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳолатҳои рӯҳии шумо таъсире мерасонад? Барои мисол нигоҳ кунед, ту рӯзто бега дар хона кор мекунӣ ё ки таҳсил мекунӣ ва мебинӣ ки дӯстод ту тарафи Индонезияда, Балида ё ин ки дар Норак, дар Искандаркул рафта саёҳат кардаистанд, расмошонро парафтагӣ, ин омад дар Инстаграмкул, Искандаркул истироҳат дорум ва пасон ту вая мебинӣ ки вай аллакай истироҳат кардааст, аммо ту дар хона рӯзто бега кор мекунӣ ва ту худта ба вай муқоиса мекунӣ ва пасон мешавӣ ғамгин, мешавӣ рӯҳафтода ки чӣ ба вай дар ҷояй ма дар ҷоям, чӣ ба вай хеле дорам ма хеле надорам, чӣ ба ризо компютер дорам ма надорам. Бале вақта муқоиса мекунӣ ва мешавӣ ғамгин. Барои ҳамун ин дуюм сабабе аст ки шабакаҳои иҷтимоӣ зарар доранд ба ту ва ма ира дар ҳамин коғазум навистам ва ба хулоса омадам, яъне ин дуюм сабаб аст. Як дуюм сабаб. Сеюм ин эҷодкорӣ аст ва бисёре аз одамҳо Инстаграмро барои яъне илҳом бахшидани худ истифода мебаранд, барои мотиватсия гирифтанҳо мегӯянд ки мо Инстаграм меравем, ягон касро мебинем ки ягон кори хуб кардааст, пас мо да илҳом мебахшад ва мо мерем ягон корро мекунем. Аммо ба фикри ма ки дурӯғай шуна сиёҳ мекунанд. Барои мисол ту метавонӣ ки илҳом бахшидан аз китобҳо илҳом мебахшӣ, яъне илҳом бахшидан метавонад да. Вақти китобе ки хонди ягон идео да сар мезана ва бале мегӯӣ ки ҳозир ман мерам ҳамин корро мекунам, ё ин ки тамоми маълумоте ки дар Инстаграм ҳаст метавонӣ ки аз интернет камтара кофтукоп кун меёбӣ, ҳамаша меёбӣ. Як хело мегӯянд ки акай ризо ман мерам аз Инстаграм 15 сония дар англисӣ меомӯзам. намеомӯзӣ. Барои англисӣ омӯхтан ту бояд 12 соат ҳар рӯз дар бодош кор кунӣ, окей? На танҳо англисӣ, дар бораи тамоми намуди ҳунарҳое ки ту мехоҳӣ омӯзӣ, дар 15 сония ки дар Инстаграм ту дар одамо мепартоянд рилсҳо, ту аз вай намеомӯзӣ. ай танҳо барои вақтгузаронӣ ай ту худат фреб мекунӣ. Бале манам вақт фикр мекардам ки ӯз ман Инстаграм мерам, одамое ки англисӣ дарс метавонанд воида подписатсия мекунам, пас ман англисӣ ёд мегирам, аммо не.
аммо не то вақте ки ту нарай гап назани қати ягон кас то вақте ки ту нарай ягон барои мисол агар коднависиро омӯхтанӣ бошӣ Python теда лозимае ки рави курс харӣ ва соатҳои соат 6 моҳ 8 моҳ солҳои сол дар болои вай вақт гузорӣ то ки вай омӯзи ҳунара на ин ки 15 сония инстаграмда ту рави эҷодкор мешавӣ не. омадем ба сабаби чаҳорум ки ном дорад нигоҳубини хуб. нигоҳубини худ. خب وقتی که شبکه‌های اجتماعی استفاده نمیبری برای مثال اینستاگرام و تیک تاک استفاده نمیبری در یک روز به حساب میونه 2 ساعت مردم استفاده میبرن شبکه‌های اجتماعی یعنی همه آدما با یک کلاس که 4 تا استفاده میبرن شبکه‌های اجتماعی را و وقتی که 2 ساعت استفاده نبودی به حساب میونه و تا لکه 2 ساعت وقت داری که وقت درباره نگاهبینی خودت مصرف کنی برای مثال تو میتونی که 2 ساعت روی با ورزش مشغول شوی روی با دویدن مشغول شوی روی خوراک پزی روی موی سر تا پاس کنی روی обозӣ کنی یعنی بسیار کار برو کرده میتونی 2 ساعت دیگه زیادتر خوب کنی و بله یعنی نگاهبین خود دیگر یک حسابیه که یعنی نگاهبین خود تخته نگاه میکنی شبکه‌های اجتماعی استفاده نمیبری و اومدیم با پنجم سبب این مصرف مبلغ صرف کردن پول. بله اما شما گفتم میدونید که ریزوم ما یگون مبلغ مصرف نمیکنم در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام یگون نمیکنم اما نگاه کنید شبکه‌های اجتماعی وقتی شما استفاده میبرید باید تمام معلومات رو درباره شما میگیرن برای مثال شما در چی پسنده شما در گوگل چی نوشتید برای مثال ما کامپیوتر خریدم دم سال 2021 ما مکبوک خریدم دم و مکبوک میگفتم این طرف با این طرف وقتی که اینستاگرام در اومدم اینستاگرام ما مکبوک ها را پیشنهاد میکرد این نوتبوک های 16 گیگ پای رام دارد 256 SSD دارد کورای 5 اسوسو تمامی معلومات درباره نامو تکنولوژی اومدم میگفتن و ما زیر میکردم هیوز ما میرم میخرم با ما انامو رکلام یا اینکه تبلیغات زیر میکردم و میرفتم بله یعنی مکبوک ما خریدم از یعنی تبلیغات اینستاگرام که مرا تبلیغات کرد پس اون ما سایت مدیا اکسپرت رفتم که وای مثال اپل دارد مکبوک دارد و ما رفتم اونجا آنلاین خرید کردم مکبوک ما چیزی برای مثال کسافکی ادیداس یا که شلوپکا و بعد اینستاگرام تا پیشنهاد میکنم خیلی محصولات رو و تو میدونی که تو کراسوفکی داری اوکی تو داری تو لازم نیست اما بو میره میخری از یک تبلیغاتی که تو در اینستاگرام پیشنهاد کرده بود اگر که اینستاگرام استفاده نبری تو نمیره کراسوفکی نمیخری اما تو میخری فهمیدی برادر. اومدیم با آخران سبب این اعتماد است وقتی که مردم شبکه‌های اجتماعی استفاده نمیبرند یعنی دیگه خودت مقایسه نمیکنی با دیگرها برای مثال ما ویدیو میسازم ما برنامه مینویسم و وقتی که ما شبکه‌های اجتماعی برای مثال ما اینستاگرام میدر اومدم و یا از ما زورتر ویدیو میسازند و یا از ما زورتر برنامه‌های عالی جنابتر مینویسند و ما خیلی خاطر مقایسه میکنم چی با ما چنین باید نمیتونم کرده چی با وای ما زورتر مونتاژ کرده چی با وای ما زورتر برنامه رو نوشته چی با ما رنگی وای نمیتونم و پس اون تقریبا مقایسه میکنی و گفتیم که زیق میشه غمگین میشوی که تو نمیتونی همون کارو کرده وقتی که شبکه اجتماعی را که نابود میکنی دیگه یگون کسی را نمیبینی تو قطعا مقایسه کنی خطا پس اون دیگه اعتمادت به خود زیادتر میشود باوری به خود زیادتر میشود و تو میری ویدیوهای عالی جنابتر میسازی که گفته که ما میسازم و برنامه‌های خوبتر میسازی و هنر بسیارتر میآموزی برای همون شبکه‌های اجتماعی را من استفاده نبردم. بله این بود 6 سببی که من شبکه‌های اجتماعی خود رو نابود کردم از اینستاگرام و فیسبوک و واتساپ و ادناکلاسنیکی و ویکی و همشون. این زمان ما تنها استفاده می‌برم یوتیوب و در این یوتیوب کانال ما تنها ویدیوها درباره حیات خودم میکنم چون که بعد 10 سال من میبینم خدمت‌ها چه بدم این زمان چه هستم و در تلگرام هم هستم اگر که بخواهی که قطعا پیوست شوید سراغش در پایان میمونم و بله میتونه که مرا در تلگرام نویسید اگر که خواهید قطعا صحبت کردم و بله یعنی این همین سبب هایی بود که ما شبکه‌های اجتماعی را نابود کردم استفاده بودنش. تشکر که ویدیو را تماشا کردید. باز خودتون نبرید که ما اینجا نیستم شما ما کسی نیستم که هر یک شخص بگم که تو باید استفاده نبری. این انتخابی تای زندگی تای صفحه تای اینستاگرامی تای تلفنی تای اینترنت تای اوکی تو میتونی استفاده بری میتونی نمیبری. این تنها درباره ما بود که چرا من شبکه‌های اجتماعی رو استفاده بودن رو بس کردم یا اینکه دیگر نقشه برگشتن ندارم و بله شاید که از ما یگون چی گرفته و شما هم در حیاتون اوکی نگاه کنید خیلی کنید در همه شبکه‌های اجتماعی را استفاده بردن کمتر کنید. برای مثال اگر که اول 2 ساعت استفاده می‌برید 1 ساعت استفاده بر 50 دقیقه استفاده بر در یک هفته یک بار استفاده بر در یک بار استفاده بر
یعنی هر روز لازم نیست یک استفاده بری و با خودتون نبروی که وقتی که دوستاتون گفتن که هی بیا رویم یگان جدا واخوری کنیم نگو که به مطرف ویدیو چت زنگ زنم رو مردک بنشین در روی استال قطعی صحبت کن بعد تلفن هم استفاده نبر آخه وقتی یک کس دیدنی رفتی قدی وای بشین صحبت کن نه اینکه تلفن تا گیری با قدی کیم کدوم جوره دیگه صحبت کنی این از روی ایمان نه از روی وجدان نه از روی انسانگری نه از روی یگان چی تشکر زیاد و به همه روزی خوب بای 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 بای